Hello, Tuni, Kuki News in Vezose, Nabon Savin Lim Nivin, Nabon Savin, Nila Pa Tiutin, Tuni, Tilso Ho, Ivetna Hile, Lung Don Don, Mi Tampi, Along Lailo Zong, Yum Deu Gata Sanin, Tuni Hi 8 August 2026 Saturday ni Ahita in, Tuni Tilso Ho Bangsu, Ivetna Hile, Muntina. Igam inam ha satna GENTHEI na anatho a ahi lawle igam inama dinga ayin sungmi kikim talaw ho dinga chu I chan ham khatna punat tho ahi in hizi ichun Tuni azong hi chung chang ho mi pin I het thim na diwin hin se huitin Tuni a hi e ho ki that to hitin ke man to hitin I chan ham khatna in ilo ki hal pi lew hen Tuni a email ma ho in igam sung inam sunga muchi ahin tu ho ahi lole thil phalo zat ahin bol ho hi ama ho zo hi alo hinga kigel deudana hi umdo ahi ta in ahin la mi pin lungel ithip mo wa igam sung inam sungin GENTHEI ha sana ito ho hi itilang panga face ibol duham itilang panga ikimai to piwa pan ila diuham ti zo hi lungel inei theina divin Tuni a hi holimna in nei diu hintin meitei CM kachana ga hon boycott a bolvin agam sunguwa akhosung aveng sunguwa lut dinga zong hi boycott a bol khumtawi da atinguwi ti ho zong chu mu a hi in chule Kuki chate sanapati gam kai sunga lut phal hitalo ti azong hi NPO ho hin thupon ahin bol khumuvin chile wa le ho zong hi kanami te ho ikichi thei di win he sa na avelin ahung ki bolin na hi no entry for Kuki in sanapati ti ahin sanapati gam kai sunga hi Kuki chate lam la thei ta loading ti azong hi NPO in thupon ahin bolin chule kachana ga honjong meitei CM pa hi hoi lai mun hi jong la ama ho gam sunga lut ta loading le a thil thum ho api to ka wa meitei CM in agam sung achot lut lo diwa jong hi hang sap na ho jong anane ti jong chu mu hi in ahin la tu le tu a hi meitei CM pa hin Kuki chate gamsung ahin chot je ajong hi kachana ga hoi I chanham khana lung hangwa meitei le Kuki ki tho hom hi tan ti langa jong hi nasata a lang sap movin hita chu meitei chunga alung kim lo na ho jong hi tampi ahin phon do wa hi in aban le birin sing audio tape chungchanga jong hi mi pin atha bia iti pan ila ki nawa mi chi chungchang hung ki sei ki ding ham ti ho jong hi mi pin pan ila lo wa Tuni banga hi agam kai ki hen jingwa ina sa lo wa hi le chun Manipur gam sungboi na ho jong hi Kuki chate thi mo dana hi hung den do dinga hi mu a hi ti pa chu neu cha iga thumakai to banga mi pin he thein de vai ga phon wa hi in tu hin aban ban in sei hoitin mi pi hon jong het hi lo na diwa het thim na divin neu cha abailam thei pe na hil chet na ho jong in nei de wa hi North East today a jong chu ivetna hi la ma hon jong Tuni a jong chu social media za chom a hi in news channel ho a hi in thupon ho a hin nei ho jong chu imu de wa hi in Tuni a chu meitei CM pa hin Kuki gam sung vil ha na a hin nei in kangpo pi gam kai sunga hi Kuki community sung vil ha na a hin nei hi chi vil ha na wai khem chanin ahin nei na chunga hi deputy CM nemcha kipgen a hi in saitu MLA pu hawkhalet kipgen in zong hita chu analam to win hi chikeu chu hi lovin kangpo pi gam kai sunga hausa kiloi khomna sahil ka langa leader hon zong welcome anabolovi ti ho jong chu mu a hi in hi chi ahung na a anna thu sei pe no cha hi le wai khem chan a hi in nem cha kip gen a hi in hau khalet kip gen a hi in ama ho thum ki thu khom na a chu
tu ni a chu joint announcement khat jong ana bol ve ti a hin hi chi ba joint announcement ana bol chu ipiam tele tu le tu a immediately ti a hin immediate ta tu le tu a hi chi national highway 2 ki kha na ho hi hondo na akinei tai ti a jong chu thupon ho ana bol ve ti jong chu mu a hin la hi chiwa hi kuki nam sunga kuki cha ten atam zon akipompun ama hon 2027 a dinga election hunglun na dinga ama hon vote mu theina dingle thilpha kaboldo nai ti vet sa na dingle ama ho phat chum na dinga hi chito banga politics inam sunga play a ball pa hi mi pi atam zon phamo akisa in tu le tu a jong hi chi wai khem chan in kampo pi district a hin vil ha na a jong hi ama hin kuki cha te keu mu dinga hi hung a hi poin hi chi kachana ga ho khu makhan kitina gam kai sunga jong leng mai ho gam a hin hi chi leng mai ho khu a jong hi lut pa ding aban le hi chi ba alut pa na a hi relief ke ma ho jong hi vil pa ding i ppm ki tho pi na bolding ti chu to gon ananei a hi in a hin la hi chi ba wai khem chan a hung na a makhan gam sunga lut na dinga to gon anei na chunga hi makhan mi pi ho hi lamle na ha anaki golwa security force he ta hi lo le meitei cm pa hi ta nang ho kagam sunga na hong lut theilo de wa hi ti a hi boycott a bolwa flag vom ho ki choi win kagam sunguwa ki that mi gup ho tu ni chan ge ya government hinga justice a ki thumin thutan na khat ni nei pi win ti a thil thum ki bol a hin hi chi ho nei bol pi lo ji win tu ni a kagam sungu wa cm pa jong na hung lut theilo ding a hi ti a chu analam tin win hi ta chu boycott phate ta bol win security force hi ta cm pa hi ta chu agam sungu wa lut lo na ding a hi mi pin pan analawin LAMKAI ho thupon ho chu mi pin hoi ta anato so no win cm pa jing jong hi hi chi makhan khosunga hi lut thailo hilin ana umi ti jong chu mo a in a hin la 2023 a patna kuki cha ten GENTHEI ha satna ina to na chungwa in kon izat ham khat hi sung in kon kim talawa tu ni a hi GENTHEI ta a thilonga in le lo nei lowa relief ke ma khosa a ne le cha ding jing jong hi muzo talowa GENTHEI ta hin ho manga igam inama dinga ka chanu ka chapa kanu kapa in ahin ho api ahi ti alunglen ta apang ho dinga hi tu ni a i chan ho hi igela hi le chun lainat ta hin makhana hi ta kachana ga hon mei te to ho u cha hi ve ho indigenous hi ve ho khat hi ve manipur gam kai sunga dinga kuki cha te refugee hi ve illegal migrant hi ve ti a gam nei ho na san jong hi ta chu di lo ta ngo na ina bolwa eina no do go na wa ama ho ana pang hom ham ti aile tu ni a athil thum pau ana pi ta lo ji wa mei te cm pa na san gei jong a in sung a kho sunga lut dinga jong hi ana phal ta lo hi ta chu boycott ana bol khumo chu tu ni a kuki cha ten kum thum gal in san wa hin ki do pi zo win welcome zat e bol win a hoi thei pena e ho nampon ho po i a sa win hi ta chu i nampon ho i sil sa win pa cha zat a hoi thei pena hi ta chu welcome anaki bola tu ni a hi imi isa zaniwal eina thapi ho email mateo hita welcome i bol pau hi ingai to a hi le chun 2023 a patna ai hin kho anamolema ai in sung ki kim talo ho in ko adinga hi tu ni a hi lilo na lin ta khat a hi jeng ta in hi chi hi phamo ki sale jengin tu ni a jong hi kanami te ho hi nga ka tep nom chu a hi le mi pin pan ila phan ma hi tai tu ni chan ge a ei hon thanei na ne ya
thal choya a hi lo le thunei na ka nei ti a vai ho ma panga political leader ho chunga ikingap mo wa zana ipi lai sewa inam sung hi lasam ding a hin ei hon gal ihin nei wa inam sunga thulu na anaki bol ma sapen chu ipi ham ti ai le tu ni apa na koi tabang alien hi hen anieu hi zong le inam do na a inam do na vai hin homa inam political demand tokito lova nampi vai hop na tokito lova koi tabang ham khanin ama phat chum na ding jing bo gela decision hin la au ma hile nampin mel ma a ki gela ama ki do ding a hi ti a thulu na i bol ho system ikisim ho tu ni ichi zompi lo jiwa ni chito bang ho hi hungso a hi in Michael lamzathang a hi in ama a kona pan a hin la lang khana Michael lamzathang chu e ho gam sunga jong i lut sa ta povin ama ho meitei gam sunga chenga khosa a hi ta chu ki sela na tong a hi tain a hin la tu ni a inam pin hi chito bang thulu na inei zo wa jong igam sung inam sunga igam inam zo do apang ho tu ni chan ge a zalen ta sa na ho hi inampi la sam na khat hi in tu ni a jong hi ga beleu chun email ma ho npo hon thupon abol ho bang chu ivet na hi le lainat a hin tu ni a hi chi wai khem chan igam sungu ba ahung du na chunga jong akisei phana thu asei na ho bang hi ivet na hi le kei ka gachin gangin national highway free movement dinga thupon ka bolin hitin ka bolitia kisei no bang hi event na hi le cha cha omen tunia e hon hi chi dialysis unit ga hon mai hi chi i ma cha hi pon tunia hi meitei cm pa hin igam sungo wa college hin hong hel lang ho in zakhat hin sa hen lang a hi lo ba hi le school som nga lang in cmp zong le tu ni a i welcome ding wa chu kilom lo ta a hi pg nam ti a hi le meitei gam kai sunga i ho in izat ki sumang ham i property izat ki sumang ham i hin kho izat ki chan ham hi chi ho na san ge zong hi tu ni chan ge a kile thu nai lo a hin la tu ni a hi chi dialysis unit khat ga hon na ding mai ya hi ta inamin kum iza nam khat gen thei ha sat na i thu na ho hei pang lewa tu ni a email ma ho low pi ta le thu pi ta welcome i bol pa wang hi za chat le jeng a hin tu ni a kum iza nam khat imi isa ein tha pi ho welcome i bol wa so pi ucha khat hi vi ti holoi in boycott a bol pa hi alang khat na ivet na hi le lainat kisai tu a jong hi makhan area chief chairman ho jo si kiloi khom na ma hon thu so a bol pau hi tarik nga langa jong ana bol wa hi ta in ni chiwa a bol chu cm pa hin tu ni a makhan gam kai sunga naga kachanaga ho mi gup ke that ho chunga tu ni chan ge ya I macha justice ahin po lut lo zein ka gam sungo ban hong lut thei lo de wa hi tia min kichi ta alam kai hon ami asa adin pia hi chito banga pan ala ala ya ei ho imi isa iza nam khat ei ki tha pia tu ni chan ge ya I chen hom piu thing lang mi hoi ta phai cham mi hoi ta a hi wanga Kuki cha te gam kai sunga tui war khat jing jong wat lut sa ding phallowa eng sit na ne ya pan la ho tu nia e hon I gam kai sunguwa welcome I bol ho bang hi I ge la hi le chun za chat ta I galil now lien ta khana akimu in buffer zone iti win mi nu mi pa a hi in a hi lawa hi le chale naw ten I chan ham na pan la wa buffer zone kum iza nam khat hung kinga imi isa hung ki hu hi chi chan gei pan ila na ho tu ni a hi
tui banga alon manggut jingwang hi igela hi le chun lainat ta a hi ti chu iga phon wa hi ni chi keu chu hi lowa tu a jong hi NPO hon tu ni a chu press release khat a hin bolvin hi chiwa press release a bol nawa a seu cha hi le NPO a hi in SDWA a hi in SDSA a hi in hi chi ho zo sin a chi sa August forni a gamgi phaya gate hung ki si ma hi chiwa kuki chaten aphat chenga gamgi phaya kachana ga ho awa le ho aphat chenga thudo na nei wa free ta alam la sa lo zewin Tuni August 8 2026 ni in NPO conference hall sanapati a hi chi NPO a hi in SWA a hi in SDSA a hi in to hom na akinein hi chiwa chu lungil ta agel hom na akinei nungin decision akila in hi chi decision chu a hi le sanapati gamkai sunga kuki chate lam tha thei ta lo dingin thulu na akinei tai ti hi chui chi hi chi hi thupon ahung ki nei ki to ka a sanapati gamkai sunga kuki chaten lam la ti ho anei thei ta lo deu sanapati gamkai sunga kuki chate momo lut thei ta lo ding hi ti a chong hoi ta thupon in bol khomoi ta cho e hon ni bol chu hi la ma hon economic blockade iza tham khat in bol khum nungova counter economic blockade iga bol khum ahin la tu a he ama ho hin hi chi counter economic blockade cha la do de ham ti a kinep na inei la ya hi chi chu hitalovin tu a hi total shutdown keu hitalowa movement mong thei talo de kuki chate lam la thei talo ding ti ge ya jong hi thu phone ei nei khum ki ta be ti jong he mo hin min anampi agam anama dinga pan ala ting le mi pi ding gela mi pi lungdei banga LAMKAI in vai a hin hop ting le kitup chana mi pang hom thei a hin e ho chu hi chi to bang chu hi povin CSO in jong vai a hop ma hi la politics ta a igam sung inam sung jinga jong hi vai hop na inei wa ei ma phat chom na ding jing bo wa to gon inei ji wa Tuni a hi chito bang din mon hi ilun kha wa hi in hi ji chun a hi thea hi la kanam mi te ho LAMKAI ka hi ti CSO hi hen organization LAMKAI hi hen political langa leader ho hi zong lew hen ikigel tha uwa pathin ho cha ka hi ti wa hi le thudi ta vai I ho pha no hi ti zong chu iga phon the wa hi in chule ko tu in zong hil chet na khat a hin nei hi chi vai hil chet na hin bol jong le ka sei ma panga chu igam sung inam sunga hi e ho hin politics za de bolve mi he loading da na ko te tu na hi ta politics e bol pau he a hi theya hi le ngau hitin igam inama tinga vai hom khat leader khat ka hi ti wa hi le tu ni a hi jang pat na thu sei phar hi ta hi chiwa ko tu hon hil chet na tia thu sei na ahin bol pau jong hi ga veleu chun Tuni ni sim gate August 2026 ni ho a Manipur CM Manipur Chief Minister Sri Y Khemchan in Kampopi district ahungvil na chunga gamgi phaimuna welcome bol hon national highway aki hongtai ti a video hong viral na chungchanga ko tu in aki het pi pon ko tu chuto hlon na mi pi lungboi je le thangtom je a gamgi phai duty ke bol chunga lungsa I zosi het dinga hil chet na hungki nei ahi ti hi ahin phong ven ahil chet na wa chu ipi bol bam te ai counter blockade ke bol na chunga duty ke bol hi kinga angaya kiphin naw angaya ikiphin naw molso ahi to ka si a boljom jing ding u ahi tai ti het sa na le tim na ahung ki nei kit nin ahi ti hi ahin phong ven ti chu
ngi chiwa ko tu in hil chet na hin bol chu ko tu hin hoi lai chan na ho ham her so ke wai a hi la tu nia wai khem chan hi chiwa hung lu na gam gi phaya duty po ho duty a po sa wa hi le ipi bol wai khem chan lut the ham na hi chiwa hi ka sei chu inam sungu wa hi mei te ho thu sei la hui thu hat ki jap na i hop na wa politics in e yu cho e ho sung si zinga jong hi politics chu tu a jong hi ko tu in het pi na kinei poi a hi lo le hi ti khuti ati wa nga chu lungil ta ki pang chu e ho chun ga sei le han lam kai wan sei le sei them kit de wa hin sei han lang he le hi chi ki bol chu i gam inam phat chom na dinga ki bol hi in tu a ko tu in hi chi to pang hil chet na ki bol hi itiam khana free movement a ume ti jong le itin theine di wa ki bol hi ati mai theu politics theme ta ki peidan wa igel mai theu cha hi wa nga hi chi to banga politics ki chip je wa hi tu ni chan ge a ilot hin thailo wai igam inam genthei na hi tu ni a hi chi dialysis ho po a hi lawai le nian bo na gari in pi ding ho po hi chi ngai cha na igam inam in thi na man na itu wai le iman bi se de wa hi tu ni a igam inama dinga pona a thi ding man ding kichalo hela pan anala ho ama ho lung tu pa chu ga gel do lew han hi chi to bang thu so ho hi I bol ngam taw le na koi ma cha ni bol ngam lo deu chu tu ni a hi I he thiam deu khat chu ka chana ga hon thu pon a hin bol wen ka gam sunga koi ma hong lu thelo ding hi ti le tu a hi e ho ikimu pi sang wa chu akimu pi lo ho zo chu government ana sa zo de ta chu nga e hon tu ni chan ge buffer zone mei te to ki hen tai ti a ipan theina pau ipg am igam sungu wa mei te lut theilo e ho jong I lut lo je wa tu ni chan ge a separate to banga ki oma hin a hin la hi chi to banga free movement hin bol wa highway chu mi zo si a hi ti chu a koi ma zo si na het chula a hi wanga highway in a hin ho pa na gam chu Kuki gama hi ti a ipan ngam lo wa hi chi highway zo si chu mi zo si gama hi ti a I koi wa hi le I people tu ni a separate administration I thu mo wa ki phin no ham na ni chi chu a hi in tu ni a jong he mi pi ipan khom pha noi duty po hon jong a hi the ai le gal la ya kilung si na zat I bol wa hi le chun inam pi la sam ding hi tu ni a jong ga belo chun mei te gam sunga airport mangloi a hi lo le alam hla le loi tampi ki ta chu hi chi ho chu I bol lai se wa e ho I hla sap de hi tu ni a hi ka gam kanam ka ngai lui ti wa hi le I gam inam phate ta ai ven bi diu gam sunga hong du chu email mai le tha do yang de a hi lo wai le e ho jong chi lo ding ni ta chu I bol lo wa hi le chun inam sung wa hi khat la khat hi tai hong ki cho to jing wa hi le inam sung wa hi cham na hong pai ding e genthei I ha sat na ho I tho gim na ho mo se hong hi ding hi ti hi I ga sei be wa hi in chule UK ne in jong thu phon a hin bol ki na ven e ho hin thil khat thu phon hi chi to bang I bol teng ole si nei na lang nei na to bang a hi lo le bias ta thu I ga sei ji pau hi kidei pon ama sa jong chu ke no ho thu so chu kana seitan demand bol koi ma thei lo ding koi to bang api uma hi le tia a demanding ho zo ki gi italowa apiding ho zo gi na ki bol so hi chi to bang tai ma chu tu ni a jong hi UK ne hon thu so a hin bol na pau hi hoi ta aveleu chun tu ni a wai khem chan free movement ding hi ti a thu pon a bol la deputy CM a hi in a hi lo le MLA phabe pi le hausa phabe pi in ni ta thu pon a bol ho chu ki pom loading a hi pom hi loading a hi ti a phon do na ki nei agamma mopo ko tu jing in zong hi ta cho het pi na anei lo wa hi le ti hi cho het pi na anei lo wa hi le I ti ki pom thei ding ham ti chan ge ya hi thu phon a bol loi cha ai wa nga chu a sei na pau hi hoi ta ga sim leu chun hi chi wa a sei hi mel ma to ki cham ding bol ho le thu sei pa ati cho thu sei pa tu ni a chamna ding a hi lo le free movement sei ding a chu thu sei pa keu ham na thu sei pa keu hi lo chu min hi chalanga ki chi chana sei chula hi chiwa koi ong chiwa thu sei chu deputy CM nem cha kip gen
aban le MLA saitu haukalet kip gen na ai che ba chu akoi pen chu isei ki no wa sei pa itiu ham ni che bai na a sei pa iga ti na khel thu sei pa a thu sei pa chu koi isei naw ham mei te pa chu isei ham a hi lo vai le ei ho sunga thu sei ho chu isei ham hi chi hi chi khat ngai a hi mi iga tel pau hi aphamo the jing jin hi chi wa sei hon agang theilam pe na social media clarification khat ahin ki bol di wa hi ti langai ki sei le phading ahin sei pai ti wai le chon mi khat si chu I target kin chu hausa pu wo chu I target no ham ahi le ipibola deputy CM hin MLA pa hin hi chu ho chu I target ki ta lo ham na hi chi I ka wa thu sei tiang le ho ai hui thu khat so hi chi pa hi a hi the ale dal hau itin I gam sung inam sunga dinga kaponan na ka tong I ti wa hi le chi ta ta na tong hi ti a bol ho zo se bol hi ti khuti lo wa hlen tum ne ya na I to wa hi le I gam sung inam sung hi iti laya jong ki pozang thei pon tin gam sung inam sung jong khang to thelo ding ai ti pa chu iga phon ai in UK ne hon thu phun a bol na wa jong hi si nei na nei khana thu a bol tu ni chan ge ya igam ina ma dinga genthei ha sat tho a bol dara pangjing ho tu ni a hita he vai na hop jing vai le town sunga kaung len lut deu hita chu nang ho chung zo a action hung kila mai thei hi ti ho chan ge jong hi hi chewa hi ain bol cha chule a chaina a seo hi election politics sanga nam khan ho politics di ta boy pi dia nam mi te a chainan team na kahin nei wi ti hi ain phong ven hi chi ahoi na hi chi ahoi kati na chu tu le tu a hi ehon 2027 na hong thong ding politics sanga hi inam khan khoding iboi pi ngai chu inam khan khoding iboi pi wa hi le hi chi 2027 na election jong hi hungzau tha di ti chu inam sung ikisim tu mo ve inam sunga chu koi chu leader ding ham ti chu ikilhen do the wa hi le chun 2027 na election chu boy lo di chu ahin la inam sung gel talowa eima phát chôm na ding jing bo I gel ba election a ka kai ding ham ka kai lo ding ham ti bo chu gela in nam sungin hi chi to bang political movement ki nei han lang le khang to ding a hi ti lang gel do thalawa ei ma phát chôm na ding jing bo I gel kha ba hi la chun hi chi ba bang hi election ji a jong hi I chan ham khana I hung boy na lai de hi ti jong chu ka ga sei no ma hi in aban le thing chom village authority hon jong condemnation khat ahin sovin amasa he de wahin jan hi video a jong chu in sei ta wen UKNA ma region army chief Mr. RC Singson ama anakimat na chunga ma region ti a na phone chu ai chi ba hi a title event nai le tha do hi chu tha do ka hi ti ho phung khat hi chu Singson ho na hi kit hi ji chun e ho sung hi aki hen thei koi ma impo we tribe ma mei te hon policy divide and rule policy and na CMO han lang Kuki cha te gam kai sunga recognize tribe zat in a pizong lew e ho hi aki hen thei koi ma impo tunia hi ho khat la khat ki vet da jong lew han phung le changa I sei ting le mar la a jong chu tha do jong tha do la a jong chu mar phung jong vai phei phung jong pai te phung jong hi ta chu ki mix hi win hi ji chun koi ma aki hen thei po vi bon cha ba hi Kuki hi so ke vi ti a thupon aki bol koi man ingai nom po win a hin la tu ni a jong chu hi chi wa thing chom village authority ho kilol na a hi chi wa join meeting anei wa thupon anei ho bang hi event na hi le thing chom village authority secretary chairman a hi in a hi lo la SA a hi in YA a hi in hi ta chu HWA a hi in hi cho si kiloi khom na zo si panga tu ni a condemnation ball so hi chi condemnation ball dinga lom jong hilo so ji chu hi chi condemnation a hin ball now a point jong hi iga vet na hi le chun hi chi a tribe min ji a hi ki ball dana hi akimu in na
adang andan chu hi chiwa pulam te ti hobang ahi lawai le mar tribe sunga mar phung sunga hi hen lang le chi to bang condemnation lo mai thei chu ai banga tuni a chu singsun nin mar ho adinga pan ala wanga chu a tight a tribe pa chu adi lo pha na chu tuni a hi chi to bang condemnation hung ji chu hi chi hi inam sunga I khan to lo naw khat I macha lo na khat no a hi lo le ki pun khom thei lo naw tuni a Kuki nam sung a hlom deu deu jing na hi chi to bang lungel I put ji wa hi tuni a hi chi to bang thil so ho hi a hi tuni amin amat mat ding ki mat zo ta chala a bol ding ki bol zo ta a hi le condemnation I ga bol wa chu ipi a phat chom na na thing chom kho a mi zong a hi pun thing chom kho a thal le mancha ho a sel lin hi che ho anaki mat do ho hi keon ka he phapo win hi ji chun thiemo ka chanu bi hi chi sei chu ipi I phat chom na a hi lo le ipi I mu deu a hi lo le ama thing chom a hung ki mat je a chu thing chom ho amin si na ding a hi lo vai le thing chom ho I chan ham khat na ama tha na ding ipi hi chi poi na chu lo hi lai a hin la hi chi man lo ho po I ho sunga thil so khat e bol lo wa hi le hi chi to bang ho I bol ji wa hi ni chi to bang bol ding mong chun I cha inaw mei te ten a tha la ya chu a khu authority ho chun ipi bol condemnation bol lo wa tu ni ai ho le ho ki ka hi tai condemnation ki bol ji wa mi chi hi Kuki chate I khan to lo naw khat I ki hen ji na pau hi che ho ji hi ti jong chu niau cha I ga sei bia wa hi in alang khat langa mei te hon apan la dan hi ga velo chun mei te UNLF a keder khat sankar ki ti pa hi ama hi Assam rifle hon ki ho pi dinga ana ko wa ahin la ama a ko na thal izan ham khat ki mana ahi lo la ama makaina a hi chi violence sunga Jiribam gamkai sunga thil so ho je a hi ama makaina a I chan ham khat na to go na omi ti chu Assam rifle hon hold do na ahin nei phat na wa chu government en amat den no hi ta chu ki ho ding ti a ana ko pau chu tuni ai amat den ta amat den pha no wa hi to ai Jiribam gam kai sunga meitei community sunga ki loi khom na cha chom ho hi hung ki ko khom ki no wa agang theilam pe na hi chiwa amat pau hi UNLF hi government to talks nei a hi in government to peace sign a hi in ahin la tuni a ama hon ki holding a ko win hita amat den pau hi agang theilam pe na unconditional ta hin la do hen conditional I ma cha jaw lovin I ma cha case lo helin hin la do hen a khuti lo wa hi le tu a hi meitei community gam kai sunga kiloi khom na Fox Vice President pan a seidung zuya cha hi la meitei nam sunga kiloi khom na za chom hung ke pang khom ding hi chi sanga na sa zo a hi protest hung ke bol ding hi ti jong hi a phun no hi in tuni a pa na jong chu total shutdown a bol do win Jiribam gam kai sunga meitei zo se hong pot do win shutdown ho a bol win ni tiam khana government in kathil thum pau ni na sa pi lo wa kami ka sa ki man pa chu nahin hla do lo wa hi le hi chi sanga ho zo panmun hungkila be ding hi ti ho chan ge jong hi thupun ana bol ve ti chu mu a hin mi dang community ho ki tho khom dan le pan khom dan pa I Vietna ei ho community sung I Vietna hi le ki pan khom pi ta sanga condemnation ga ki bol hum kit na laina hi chi to bang ho hi iti I khan to thei di hum ti jong hi pateta ai ki gel phat no ngai kanami te ho ti chu in PONTE wa hi in chule chuchan purkam kai sunga Sam rifle ho to gon na noya 10K run for unity ti a Sam rifle hon marathon race ana bol na wa jong chu mi tampin lol hin na ana movin te lang ti lehen han langa ga seidinga chu kum som gup le thum tel sing ngam kho khai hau kim in ama hin zona ana changin chapang langa hi minin ana mu in kum som la khat gel a hi hlonin khat hi mangson lal
zomi colony kona hi in aban le sonlin ding ama hi kumsom la khat mi hi in ama hi la mun hoi vi mun hoi kona ama ho thum hin tunia sam rifle hon marathon race ana ball na wa chu lol hin na ana movie ti zong chu iga ponte wa hin to hi ahung thung ding 13 August ting zong la hin more khopi sunga hi ana umkit ding a hin run more run ti hi amin anam vovin hi chiwa zong hi kilhaite na marathon race ana umkit ding a hi ti zong hi phondo na ahin bolovin hi chi alhai na ding hi ahila sam rifle battalion kona main gate na kona ki panding aban la ICP gate chan ge hi hiding in zong more gam kai sunga cheng ho dinga zong hi ki got na nasata kit ne ti zong chu mu ahin tunia chochan pur gam kai sunga kilheite na zong chu mi izan ham khat hin pan analavin ajatel langa hi anakil heite no veti zong chu mu ahin more gam kai sunga hi mi izan en pan ahin la ding ham ti wang chu sai thei ahi pon ahin la 13 ting le more gam kai sunga zong Assam Rifle ho organize na noya hi umkit ding hi ti zong chu iga phondo wa hi in igam sung inam sunga dinga pan inala na ho Kuki channel family in Tuni chan geya National Highway 202 panla ho hichi ki thu pina ni le cha ho pi na ding ti to gon anakinei pa chu anachal hajing a hin Tuni hi achaina a hi ta in hichi kalwal hi update hungke bol to loading a hi in koi to bang apenai lo hon jong hin pi da jingo hitin aki kha a hi ta in hi ji chun apenai lo ho cha apelo a hi tan ape sa ho zo si Tuni ahi na chungchi win ka kipa na kain phongin igam inam sunga lamkai hon igam inam kai chawai de zong lew igam sung inam sunga GENTHEI na tho a tu le tu a igam inama dinga po na na neya pan lajing mi hlom cha hi zong le hi chi ho ki thopi na dinga pan inala na chungwa Kuki channel family group thalengin Tuni pan hin la ho zo se na chungchi win ki pa thu kain phongin hi chiwa hi ni izan ham khat hi anakil hang sap hi hi chi il hang sap na ba jong hi Kuki channel family group zenga jong hi mi zanga bal ki hi in a hin la mi zanga ho hin pan kala sa a hi tai ti to banga hi kina sa bi se lawa hi anaki ta in a hin la mundang danga kona panhin lajing hon wang tu ni chan ge a jong pan a hin lawin na chungchi win ki pa thu kain phongin tu chung e project wa jong hi mi khatna patna mi za le li langin pan in la thai ji win avelin ki pa thu kain phongin chule hi chi to bang donation ho ahung ke bol ting le pan hin la ho hi alang khana chu sumla pai hin tam tu na chunga jong chu ki pa nan te a hin la ka ki pa di na set pen chu ipiham ti ai le tu ni a hi chiwa hlom cha cha hin to jong lo han mun chom choma tribe chom choma iki hian now mấy tây hồn divide a ball now tribe min mang cha a jong hi zo a hin hau ki ma hin nei sil a hin hi ta chu vai phe hin simte a hin zo a hin hi ta pan hin la ji ho tribe chom chom in pan hin la hom pau hi hi cho kamu ting le ke ka kipa na asang zo in sum le pai sang sang a jong hi a tribe kimin pan in la hom ji pau hi hi cho ho hi ka kipa na sang di se ne ti jong chu kaga phon do the hin tin zan hi in a phon na wa chu mi som ko le thum chan in a phon no a hi in tu ni a hi mi som ko leli a patna mi za leli in pan a hin lain mi som langin pan a hin la be kitnin hichina a pa chat ta khat chu a hi le laltan zowa ama hi mizorama kona a hi in ama hin ama sa jong chu sang khat an to a hi ta in a hin la tu ni a jong chu igam inam GENTHEI na ho hi avet na hi laman jong apon na le jingen hi ji chun sanga a hin to be ti jong chu iga het thei diwa avela kain phon a hi in tu chunga sum hin to la jong hi asang pen a hi tai ama ti lawa hi
khat aumin ama chun sanga a hi in hada sa in sang li a hi in tu a hi chi laltan zowa hin ama hin sang gup a hin to ama hi tu chung e project ngwa tinga chong a sang pen a hi in a khat na a pat na za le li chan ge a tu chung Kuki channel family in project inei na chungwa pan hin la ho zo si avelin pathinin phathei na bo vintin igam inama dinga na pan la na ho igam inamin jong sumil pontin pathin in jong sumla pai nel za na hol na zo sewa ale sanga tam zo in phathei na hin bo ta hen ti jong chu I project a chaina jong a hita in hizi chun tu ni a wana pana 104 chan ge a pan hin la ho zo si avelin naminu hung ki phong zo hi chong le pathin in phathei na bo vintin na chung che win nampi thaleng in jong ki pa thu kain phongi ti chu kain sai the hin tin a chaina lang ding a hitan tu ni news in neu khat ang sau tai birin sing audio leak pa jong hi zan ha jong chong ki phong do tan a thu hi gangta ki chai lo ding chu a hinai azi chu ama hi milha mai a hi pon mai te cm khat an hi a vai hom khat a hi in hi chibana jong chu ama hin state sunga jong hi supporter zat ki sema arambai tengol team zat hi asema meta chu an ki thopi a hi in hi chikeu chu hi lovin bjp party hi kit a hi bjp party a hi bana jong chu Home Minister Panasan kay injong support pateta bol ahi in BJP party khat ahi na dungjuya leader khat ahi na dungjuya cho pateta support a bol ahi in hi chi bana chu tu le tu a hi chi audio tape hi test boldinga Supreme Court in Nganse NFSU kiti holoi jong hi Gujarat gamkai sunga ahin Gujarat chu het jing de ahin Prime Minister Modi na gamkai sung ama lal na gam sung ahin hizi chun mundanga hi pido loba hi chilai mun boba tes abol sa jiu ahin aji chu ama hon control abol theina dinga chu to gon aneyu ahin hizi chun Kuki cha ten ikitet piu hi mi mai ahi pun government Indian government pumpi pang khoma hi chu ido ahi ji chun hichi khatwei ni wei hearing auma justice imulo wahile ilung neu lo de he kanami teo hichi sanga ha sazo hichi sanga hat zo achu ipan kit no wa hichi sanga kho zo achu pressure I bol kit no wa hi thu chu pathinin thuta ina zo te ding hi ati banga chu izot na ding te wa pathin to ki thua asanga na sazo apan ila be de win jong kanami te ho kahin tem kin na hi chi chan chu tu ni igam sung inam sung boy na chung changa mi pin I het thei diwa hil chet na hin bol thei ho hin tin neu khat wang ahung saw ta in hi jong le mi pin I het thim thei diu dei sa na chu in sei saw je mo hi in tu a jong hi igam inam ngailu I hi wa hi le hi chi hon gam vai apo wa political leader a vai a hom wa hi le inam pin I chan ge ya GENTHEI na ki to a inam pi movement machal thei lo ham ti chu mizo sen het so ke wa hi ta in a huti ai le a hung lung te ding imasang wa hung lung te ding no min da jong le chun hung lung te ding 2027 na election pa hi koi to bang mi chun eilam kaya hile political langa jong machal na inei diu ham koi to bang mi chu ito sot jing diu ham koi to bang mi chu ito sot lo diu ham ti pa chu I het so ke wa hin tu ni a jong na ga hon ka chana ga hon hita chu mei te ho agam sunga lut lo dinga to gon anei banga chu ei hon jong I thu thu na pau he pet cha hoi ten tu ni a gam sung hin chon lut chu kapalpo vi iti wa hi le ipi I bol de ham het sa wa hin hi chu ho chu bol le han tu ni a hi nang mei te ka mana chi in nang hi chi ba na chi ama ahung ye ti ai ki oi mo na lo hil dinga pan ila thei ding pe na chu ipi ham tu ni a ka chana ga ho mi gup thi chu iti thi ham ai la tu ni ai I to banga ki phin wa I to banga na tong jong le hung ki le ki lo ding hi ti
ki he ta chu hi chi to banga chu pan ila angai ti chu a China ka ga sei thein tin tu ni ku ki news hin ve a hingai ho zo si na chung chi win ka ki pai na bon cha win pathin in phathei na bo jing taw han